ngasi ing lising ani kungani thoigi January tarik hum desam safung rakhiba adugumba numinabgi koigi foundation de thorum kunga mathoirak suba asi miyam gi ayab lawzarga hawnaba koi tawjage ngasigi president members ki phomam langda lingsen binabi damakta leiba sing asi adu oza sing asi miyam mangda utang khanganjarke ahan bada mingwena panjarbada oza Professor N. Rajmohan Singh, Honorable Vice Chairman, Danamanjuri University. Loinana Ojab Mingwena Panjarbada Professor Paunam Gunindro, Honorable Vice Chancellor, Manipur University of Culture. Loinana Ojab Dr. Wahengbam Nimai Principal, Kamakya Pemton College Yangthang. Mathangda Yamba Laisram Romesh, Founder President Desam Thangda Yamba Namairapam Edition Meite President Desam Hairiba Miyoi Singh Sina Ngasigi Thoromasigi President Member ki Phamam Langda Lingsin Bigani Ikoi program asi hauna bidamakta ikoi miyam digi yaba lawzaraga ikoi gi panjakriba Oza Singh si daista kokona bi tanjadu lawjage koi an badoina mingwena panjarbada Oza Professor N. Rajmohan Singh, Honorable Vice Chancellor Danamanjuri University bo stage takta lengkhat prekni damakta noluna ningsingjari loinana makha tarakpada Oza Professor Paunam Gunindro, Honorable Vice Chancellor Manipur University of Culture busu stage takta lengkhat prekni damakta noluna ningsingjari Loinana sigi makha tarakpada Oza Dr. Wahengbam Nimai, Principal Kamakya Pemton Yangthang busu sigi pambak takta lengsen brekni damakta noluna ningsingjari Loinana lub sigi Founder President oni leibiriba mingwena panjarabada Yamba Laisram Romesh busu sigi pambak takta lengkhat prekni damakta noluna ningsingjari aroi boina koi hoji hoji lubasigi president ki thawai pubiriba yama mingwena panjarabada namairapam edition meitei president desam busu ngasigi phambak takta lengkhat prekni damakta noluna ningsingjari ngasigi athoiba mitunglen sinna phambak takta lengkhat prekni matungda miyambu taramna okpugi waro thamnabagi tanjadu lawjage Mamu koigi taram no pagi waro thamjingi gi mangoi nana lengsin biriba kai kumnabada matik charaba Oza Singh amadi Yama Singh gi mafamda Democratic Students Alliance of Manipur Desamna ngamjaba chamlaba khudola momtang lenganam tang tambina bidamakta isam gi thongi singbo noluna ngachari Thagachari Thawungi makha chatharak pasidi ngasigi athoiba mintunglen gi phamam langda lengsin biriba Oza Singh amadi Yamba Singh na ngasigi thawrom asibi hogokpa yana bidamangta maira chukhat pina bidamangta nongsingjari
थागतचरी मखा तारकपसिदी नसिगी तराम नौपगी वरोल पीबीनबगीदमक्ता लुबसिगी असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल की थवाई पुबिरिबा अगी इताउ मयंगबब समोरजित लुवांगबु स्टेज तक कौचरी अहानबमक्तदा ngasiगी पांथोक्सरिबा देसांगी कुनगा माथोइरक सुबा फाउंडेशन डे सुबु सरुक याबिगनेना लेंबिरकलिबा मदि थोइदोइंदोंना ngasiगी फंफुन लांग लिंगसिनबिरिबा काय खुनबद खुनजरिबा खुदिमपु इकोनोनजरी देसामना साफोंगपा कि कुनगा माथोइरक सुबा ngasiगी फाउंडेशन डे से गी ngasiगी थोइदोइंदोंना कोई प्रेसिडेंट मेंबर ओइना लिंगसिनबिरिबा कोई काय खुनजरिबा मिंग ओइना हंगचरबदा प्रोफेसर एन राजमोहन सिंह ऑनरेबल वाइस चांसलर धनमंजय यूनिवर्सिटी बु ngasiगी असिगुमलकुंबा कुनगा माथोइरक सुबा फाउंडेशन डे असिदा कोई सरुक याबिननबा हाइजरबा मतमदा कोई मतम चाना लेंबिरक्तना सरुक याबिबा सिगिदमक्ता कोई लुबसिगी माइकैदगी तराम तराम नौचरी अनि सुरुपदा प्रोफेसर पाउनम गुनिंद्रो ऑनरेबल वाइस चांसलर मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर उजाबसु देसामगी माइकैदगी तराम तराम नौचरी मखा तारकपदा डॉक्टर वाहेंगबम निमाय प्रिंसिपल कमिख्या पेम्टोन कॉलेज चियांगथांग उजाबसु कोई ngasiगी थोरम मसी मतम चाना लिंगबिरक्तना कोई लिंगसिनबिबा मसिगिदमक्ता कोई नुंगाइबा मदि उजाबु देसामगी माइकैदगी तराम तराम नौचरी मथंगदा लाइस्रम रोमेश मैते फाउंडर प्रेसिडेंट देसाम कोई यामबना सु कोई देसामगी माइकैदगी तराम तराम नौचरी लोइनना रोइबदा नमाइरकोम एडिशन मैते प्रेसिडेंट देसाम कोई यामबसु देसामगी माइकैदगी तराम तराम नौचरी लोइनना कोई तोंगान तोंगानबा कॉलेज सिंगदगी लेंबिरकलिबा ओजा सिंह देसामगी हौरकैदगी अचौब थौगाय क्या पुबीदना कोई लेबाक के अचौब कथोप लोइना तौबीरमलबा सीनियर मेंबर सिंह अमदी तोंगान तोंगानबा देसामगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल दगी लेंबिरकलिबा दुगा देसामगी ngasi इनवाइट फंगबीदना लेंबिरइबा सो इनवाइटी सिंह दुगा कॉलेज की यूनिक काउंसिल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल अदुगा थोइदोंदोना ngasiगी थौरम मसिबु कोई मियामदा खंगहन बिननबगीदमक्ता पाउ लौबीनबगीदम लेंबिरकलिबा लमदम सिगी पाउमीगी सिलनाउ सिंह साउंड की सिलनाउ सिंह अमदी ngasi ngasiमगी प्रोग्राम असी हौजी हौजिंगमक मियामदा लाइव होइना उबा अमदी ताहनबिरिबा कंगलई बिहुगी कोई सिलनाउ सिंह खुनिमपु देसामगी माइकैदगी ngasiगी थौरम असी मपुंग फाना हौदोकपा अमदी मखा साना सथबदा असौबा थौदांग लौबिननबगीदमक्ता लौमिनरिबा खुदिमपु देसामगी माइकैदगी तराम तराम नौचरी लोइनना कोई थौरम असी लोइबा फावबा खुदिमकना सरुक यामिनसी हाइबा वफम असी थमजरगा एगी तराम नौपगी वरोन मतांगसिदा टेंसिनजरी पुनु थागतच थागतचरी अथौबु मखा तारकपसिदी ngasiगी पांथोक्लिबा कुनगा माथोइरक सुबा देसामगी मपोक कुमोन नुमिदसिगी नोंगी ओइबा वरोल थंबिनबगीदमक्ता लुबसिगी हुजि हुजि सेक्रेटरी जनरल की थवाई पुबिरिबा यामबा लैसांगथेम लमयांबा मितेबु तम लौबिनबगीदमक्ता नोलुमन सिंगजरी थागतचरी ngasiगी देसामगी कुनगा माथोइ सुबा फाउंडेशन डे की थौरम असिदा फंपाक्तक्ता लेंसिनबिरिबा इकाई खुनजरिबा ओजा
Professor N. Rajmohan Singh, Oza Paunam Gunindro, Oza Wahingbam Nimai, Agiyamba Desamgi Founder President, Laisram Romesh, Amati Desamgi Hosi Hosiki, President Gi Thogai Pubiriba, Agiyamba Namaya Committee Sanbu, I Konghono Kurumjari, Loinana, Lengbirakliba, Kwai Puna Makusu, Ikai Kunaba Mati, Nolukaduma Ucheraga, Nasi 2022 asida Desamna Thamjariba Aikogi sensing higher education through quality teaching Hairiba Tim Hairiba Hiram asida Nungi Oiba Warol Thambagi Tanza Dumtang I Laujage Nasi Asi Desamgi Jahi Kun Surakpa Kumja Kun Surakpa Duga Aikogi Linkat Kibagi 2002 siga paraga foundation day na kun ga mathoi suba yamna nungai raba numit ama khakne chahi kun na sidaida desamna ekhoi gi leipak miyam gi dama mahairoi khunai gi dama hek safong lakpadagi lamdam asida hena phaba quality leiba mahi masil tambagi kanglol ama ekhoi gi lamdam asda lehodaba taragadi ngasi ekhoi gi tunglam chatse tambang amlaroi haina Kanjabaga loinana quality education asi lehnana bagi damakta hek safong akpadagi masida midyeng thamduna ikoi hona jaduna lakhi hona rakpa asida tongan ba ikoi da awaba kaya maram khak thengna khiba leiba ki oiba lo singna pirak pa chaitheng kaya maram khak thengna khiba police ki lathi charge marakta awaba kaya khanga thengna rakhiba Masigi sumathakta miyamgi minok michai kayamaram amakhak su aikoi khanglaga thengnarakhiba pumnamak sing ase yumgi ahallaman singna phauba lupki damakta chen chongbagi madugi pakhatjaba mipaijaba nungnangba kayamaram amakhak thengnarakhiba masigumba kaya sing asigi iroinana irei pag asigi damakta di tawdaba yade masi aikoi Kanthokpa yadam ithawdang ni khallakanda madugumba minok michai awaba kaya khangakanda ngasi ase chahi kun surakpagi yamna nungaiba yamna nungsiba mikup amakhakne ngasigi chahi kun surakpagi kunmathoi suba foundation day thoramasida desamna thamjariba hiram aikhoigi higher education asidaida hena machi oiba Education ni kanglo lehnana bagi damakta machi oiba takpi tambi bagi thabak thoram sing torok taba taragadi machi oiba ikhoigi higher education ni quality se leiba ngamoi haina ikhoina khanje maramaduna English adiga anigi January gi tang ahumda desamna mihul hek chonglakpa mikup adudagi machi oiba quality education ase imung khuding makta pina na bagi damakta amadi tongan ba safu kayana kintarak laba khunai asibu kannana bagi damakta amadi kanbang ngamkhigani haibagi thajaba asisu machi oiba education ase piraba matam data oirakani haibagi madugi thajaba do ngasisu adumak lairi mahairoi lup amo oina haidiba machi oiba education ase masi mangphau na bagi damakta aikhoida singli nauri kaya ichel naina aikhoi semgatuna lakhi aikhoi gi khunai asibu tambi takpi na bagi damakta singli kaya ichel naina desamna pauthang piba horakhi thamoi gi ihulna nauri oiduna imung khudik maktagi asa lehenana bagi damakta aikhoi hona jatuna lakhi imung khuding makna mating thoklaba matam data khunai ase mating leiba khunai ama oirakani haibisleida thajajaraga imung dagi layum sagalaknaba layum dagi yumnak na yumpham kalaknaba amadi yumthong khuding semlaknaba honajatuna lakhi asumna yumthong khuding makta anauba mahai masil tambagi machi oiba education ase pirakanda amuk nauhaunana aikhoigi khunai ase maku hurakanda mahi masilgi kanglol ama aikhoi anauba khunai ama
मियामदा पिहौद्रबदी अखोई किंथरकलब खुनाय असे अखोई कनबंग ngamlaroi haiduna so अखोइना खंजै ममांगी अर्ली कन्फ्यूजन सिंगना थाजै मदुदी थमोइदा पीबा मची ओइबा महै मसिलदी इमुंग कल्ली पुंसी सुपगी ओइ युमफम चौखले देसामसु थाजै मदुदी युमना युमफम कन्ननबगी दमक्ता मची ओइबा महै मसिलगी कांगलोलदी थमोइदगी अमदी इमुंगदगी पीबा हौरकदबने तुंगी आशा यावना थौरांग थौसिल अमगी मखादा हिंगबा इमुंग सेमगतुना चौखट लमजेल यावहनबा यावहनबा हाइबसी ngasi desamgi pandam oiri adubu leiriba ngasi aikogi khunai kadai da leiri karamba mahai masil tamli hayeng na kari tamgani aikogi tunglam chatna kari no karamba bu thajagani haibasigi jingnaba aruba wafam sing asina ngasi gi mahairoi kaya marum amakhakti aikoi ngau chatnari ngasi aikogi miyam sing ngasi aikogi mahairoi sing kari na phabano kari na phatabano करीना मांगजबनो करीना तोंगजबनो खंद्रबा अखोगी पंथुंग फमना कदाइदनो खंथरुद्रबा अदुगुंबा मखक ओइरी मसिना मरम ओइरकांदा अखोगी खुनाई असिदा स्ट्रगल तौबगी चांग अदुकी मतिक हंथखरे महाइरोइ सिंगसु फिबम असिदा तौफम खंदना अखोई लाइक पंगतमदा तमली करी तमलीबनो हाइबसु अखोई खंगक्तना थोबा तौब नतना आसान मियें लेतबगुमना अखोगी लेपाक असिदा महै मसिल तमलकले अखोगी अहल लमनसिंगसु मचा मसु असि सिगी थाक असि यौनबगी दमक्ता होनगदबनी हाइबगी अचेप पांदम अमग लोइनना मचा मसु सेमबगी वखलोनसु अखोगी खुनाइ सिगी ममी सामलकले अखोइदा अकोंब थीबना अखोगी हैनबी ओइरकले महाइरोइ सिंसु खरा लाइबा सब्जेक्ट अमदा खरा लाइना पास तौबा यागदबा सब्जेक्ट अमदा डिग्री पाइनबा होनबगुम अखोइगी लेपाक असिदा ममी चाउना तारकली मतिक चादबा इमुंगना अमु वाचत वानोम सेंजा थुमजा मिनम सोरी हुरानदोना तौदुना अकोंबा पांबै थीरकांदा मी ओइना मखोइगी पांदम थंगनबा दोमलोम दोइनो होनरकले मसिना मरम ओइरकांदा अखोगी महाइरोइ सिंग अखोगी मियाम सिंग पांदम अमगी मखादा कनानासु आशा चाउना तौबा ngamnaratre आशा मचा मचा अमा तौरप तारगसु मदुसु अरानबा पांबै नत्रगदी आशा सिंग अदु अखोई फंगनी हाइबा आशा उसलक्तबगी फिबम अमखक लाक्ले तौनरीबा आशा मचा मचा सिंग असिसु सुरगा नोमलगा स्ट्रगल तौरगा फंगनी हाइबसु खनद्रे ngasi mahai masil asina su asa pibagi wafum su iyaw yawratre asambada ngasi education asina aikoida hope ama phauba aikoida pibi raktre haibada haiman mathok loi haida ning khanjai culture of hope aikoigi khunai dagi mangsilakle punsigi phangpham thokpa achievement khudingmak aikoida senja thumja minam sori huran sinthi tawdaba taragadi अखोई से फंगलरोय हाइबा वखल असिना अखोई मियामगी वखलदा लखतुना लेख्रे मसिगुमा साथिना लुरबा पिबम असिदा अखोई खुनाय असिदा हायर एजुकेशन की मरु ओइबा अमदि मसिगी ओइबा क्वालिटी मची ओइबा एजुकेशन असे ngasiगी मियाम त पिहौदबा तारगदी लखलकलिबा वखलोन असिगी मरक्ता अमुक हना हौगत कांखत पंगमदबा खुनाय अमदि अदुमक ओइखरगनी हाइबगी मिपाइजबा अदु फौजरकपना मरम ओइरकांदा सेंसिंग हायर एजुकेशन थ्रू क्वालिटी टीचिंग हाइबसिदा अखोगी देसामगी थीम असे थमजबने असिगुंबा लेबाकी यामना लुरबा फिबम असिदा महिरोय अखोइना करी तौगदगे अखोगी युमफम असी तपना तपना ममी सामखिदुना मुथतखिबा असी अखोगी मियामना पांबीरबरा अखोई अदुबक तुमिना लेरकांदा अखोई खुद थारसिरा अदुबु देसामदि मधु यारोय देसामगी मिहुलना हेक लेदिबा मखैदि लमदमसिना मची ओइबा महै मसिल तंबगी कांगलोन पुरकनबा अखोई अरोइबा मिकुप अदु फावो होनखिगनी हाइबसेदा ngasisu अदुम लेबले महिरोय अखोइना खुनाय असिबु कनबताय अखोइना सिथारकलबा खुनाय असिबु अनौबा लैहाव अमा अमु हापतुना टेकत हनबा मथौ ताय मसिनी मुतकदौरबा खुनाय अमबु कनबा हाइरिबसे
खुनाय असिबु कन्ननबगिदमक्ता अमत्त ngairaba pambaidi अखोगी महैरोइसिंगदा अनौब थौना हापीबा अनौब आसागी यनिंग चोंहलक्पा अनौब स्ट्रगल तोहलक्पा अमदि महै मसिलगी कांगलोंदा अचुब महै मसिलगी कांगलोन पीरकांदा हेन मतिंग थोंना होना हलक्पा हाइबसिने मसिगी दमक्ता इमुंग खुदिंग मक्तगी होना बिरक्पा मखक चंगने मसिगी दमक्ता यामन मची ओइबा मखलगी ताकपी तंबीबा मखक मथौ तारई मरम अदुना पंथरबा तंथरबा खुनाय अमबु अमुक हन तेखत हननबगी दमक्ता अखोगी मची ओइबा क्वालिटी लेबा टीचिंग मेथड अमा मदुदा अखोइदा लहल होबा अखोगी मियामना सेम होबा अमखक मथौ तारे मरम अदुना तोवान तोवान बा हिरम कयादसु अखोई देसामना मतम मतमगी मतुंगिना हौजरई चलिबा चही असिदा 2022 असिदा देसामना थमजरिबा थिम असिगा इरोइनना हायर एजुकेशन दा मीटिंग थंबा एक्शनेबल एक्टिविटीज अनिखक अखोई लांथोकचरी वाफम असि हौखिबा चै 2021 दसु अमदि दसाम नेक्स्ट साफोंगलकपदगी अखोई यामना कन्ना अखोई हौदोकचरगा लाकपने अदुगा 2022 असिददि हेना कंसिनना मसोमलोमदा अखोई मीटिंग थमननबगी दमक्ता अखोई होनाई अहानबदा लमदम सिगी कॉलेज सिंगी हांगदुना लेरिबा रेगुलर प्रिंसिपल लेट्रिबसे मेंशन गदबनी हाइबसिने हौजिक हौजिक लमदम असिदा कॉलेज कुनगा मरी हेना रेगुलर प्रिंसिपल लेते असिगुंबा एडेड कॉलेज तरुक रेगुलर प्रिंसिपल लेते हायर एजुकेशन फगत हननबगी दमक्ता लेगदोरिबा दुगुंबा कॉलेज सिंगदा रेगुलर प्रिंसिपल लेतबा हाइबसि मपी मपा पांदबनी मपी मपा पांदब कॉलेज ना कमदौना चौखटपो ओइगदोरिबनो मणिपुर की चाही कुनग हुमदोई हेना प्रिंसिपल इन चार्ज ता पुरगा लेबा दुगुंबा रेकॉर्ड चनबा याबगी फिबम अमखक्ता फावबा लेरिबने हिरम असिदा अखोई यामना लुमना लौजै मसिगी सुमथक्ता मरमदुना अखोई रेगुलर प्रिंसिपल हांगलिबसे मसि हामननबगी दमक्ता अखोई महैरोय मयाम अमखक्ना अखोई होमिनबा अमखक मथौ ताय ताकपी तंबीबगी लमदसु येंगनोबा मतमददी मणिपुर लेंगा की अमता ngairaba DMCTE दा MAT की कोर्स से चाही कुन रोम MAT की कोर्स हंगप तारगसु हौजिक हौजिक फावबदा MAT ताकप याबो ओजा अमा फावबा हापिदे मरमदुना हाइरिबा MAT की कोर्स तसु लेंगाक ना अखोई देसामना यामना कन्ना अखोई महैरोइसिंग प्रेशर पिजबदगी पोस्ट सैंक्शन फावबा तौखिबा तारगसु हौजिक फावबदा MAT की ओजा अमा फावबा हांगदुना हापतना हंगललगा थंबा हाइबसे देसामददी अदुकी मतिक थमोय सोना नुवाइजदे मरम अदुना हायर एजुकेशन दा मतिक मंगा लाइना मची ओइबा पीने नबगी दमक्ता अखोइगी हांगगा लेबा रेगुलर प्रिंसिपल सिंग अमदि हांगगा लेबा ओजा सिंग से मसी हापी गदबनी मसी हाना मेसन गदबनी हाइबसिना देसामगी एक्शनेबल एक्टिविटीज आहान बने अनि सुबदा हौजी अखोइगी लमदमस्ता लेदिबा कॉलेज असिदैदा महैरोइदी यामना लेबा अदुगा ओजाना अमुक लेतबा ओजाना मयाम अमुक लेबा ताकपी तंबीनबा महैरोइना अमुक लेतबा सिगुम्बा फिबम मयाम अमखक थोकली हाइबा तारे अमदि नन टीचिंग स्टाफ तसु लेफम थोकपदना अमा फावबा लेतबा अदुगा कॉलेज खरदना अमुक हेंजना अमुक लेबा मसिगुम्बा कयामरम अमखक अखोइगी लेपाक्सना उबा फंगले मरम अदुना अखोइगी लमदम असिदैजसु सब्जेक्ट का टीचर का महैरोई सिंगगी रेशियो दा फोटो पिरकांदा कॉलेज खुदिमक से पाक सना रेशनलाइजेशन तौबिगदबनी हाइबसिना अनिसुबा एक्शनेबल एक्टिविटीज ने हाइरिबा मसिना अखोई यान हनबा अखोई हायर एजुकेशन दा ओन पुरकपदा खोंथांग अनि ओइगनी हाइदुना देसामना थमजरी मरम अदुना एक्शनेबल एक्टिविटीज अनि एसे मसी थबक तो ओंथोक नबो होनरक मतमदा चलिबा सही 2022 असिददी हेना अखोई थिम मसिगा चुना नब मोंगदा हेना मियेंग थमनना बाय खोई होना जगने लोइनना लोसलफ मतमदा अखोई देसामगी इथोस ओइना लेजरिबा मदुदी महैरोय अखोइना पामजबदी ओजा सिंबु अखोई ताकपी तंबीबा पामे ओजा सिंह अखोइबु ताकपी तंबीरकनबगी दमक्ता अदुगा महैरोय अखोइना लेरिबा अखोइगी इमा इपा अहल लमन सिंबुसु अखोइना योगप पामे अखोइबु अमुक हन्ना निंगथिना योगपी थाकपीरकनबगी दमक्ता
अदुगा अखोई फमनाइब सिंगसु अखोइना लमजिंग लमताकसु पामे अखोई बु अफब लंबीदा लमजिंग लमताक पिननबगिदमक्ता अदुगा लैरिबा अखोई लुचिंगबा सिंगसु अखोई पुन अखोई मियामना लुचिंगदबने अखोई बु लुचिंगनबगिदमक्ता वखलोन असे मियामनदी अंगावबनी हाइदुना हाइबा याय तबतबु देसामना ngauriba khungaw asidi akhoi isana yazana oizana ngawba khungawni haiba wafam se thamjaraga matang saira tension jagi थागतचरी यंबालम यंबा सिगी नोंग्योबा वारोल मारिक चुमना थंबिरमगिदमक्ता सुना हैनिंग लेतन थागत फोंदुकचरी थोरमसिगी मखा तारकपसिदी मसिगी प्रेसिडेंट मेंबर्स की फमम लांग लिंगसिन बिरिबा मिंगवन पंजरबदा ओजा प्रोफेसर एन राजमोहन सिंह ऑनरेबल वाइस चांसलर धनमंजुरी यूनिवर्सिटी बो मसिगी थोरमसिगा मरि लेना वाफम खरा थंबिनबिदमक्ता नोलुम हंगचरी पुमनावको अहानम गरा कोकना खुरमदरी ngasi Democratic Students Alliance of Manipur desamna sindana pangthuliba kumathoi suba foundation di thoromasigi aduga thoromasigi maroiba thimna sensing higher education through quality teaching haiba thoromasiga mari lena ai wapong kitang samjage इकाई खुमजरी बांगसिगी फंक्शन असिगी दायस लेंगसिन बिरिबा प्रोफेसर पी गुनिंद्रो ऑनरेबल वाइस चांसलर मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर इकाई खुन बुच्चरी लोइनना डॉक्टर वाहेंगबम निमाई प्रिंसिपल कमाके मेमटन कॉलेज हियांगथांग कोंगनो खुमजरी लोइनना लाइसम रमेश मैते फाउंडर प्रेसिडेंट शाम इकाई खुन बुच्चरी लोइनना Namerakum edition maite President Desam Kaikuna Butcheri Luna Wang Lengsin Biribao Dasing Sadra Singh distinguished invitee Singh Amadi made up persons Punamokuaina Kokuna Kurumderi Mang the Pigi keynote address the Yam Pajabo Ponka Migre Desamna Lowry Palm River Objective Kayasing Pajana Marik to Matambigre I ngasi su ningsingi mang ling simbiriba founder president Ramesh yauna ahanba koigi first foundation day si Bishenpur ki higher secondary da pangthuki matam 2003 ni if my memory is correct ai samo yaudi gi aduga matam ai din of students welfare Manipur University charge pujabani mituda maroina koigi oja Maina, former MP, she was Yawi. Adu Yam Nungaji, Sanglava, 20 years ki journey Sida, a quick Kudimon Kangle Madudi, Manipurgi, Maruan education and Maria Nava, Thoramda, there's some Lorbe role sing, highly commendable. Yamna Pazana, Logiri, Society of Shambada, Samajam Shambada, National Sambada. Education habisi important oi habisi ki wakalonda sangshin biriba desangi sadra kunai sing are makoi bu advice to biriba khudimok su aina thagachaningi ai koi khudimuna khangi maduri hauji 7.7 nearly billion population ne koi prithvi se lairisi sigi lairiba population sigi saru yankai degene khumpu mu isangse Masi youth ki stage the layer. Youth Hibasina Kangarisi, Kanagmona say traum with the Gilawi, Kanagmona say traum with the Gilawi, Aduka say Kuntram Hospital for 6 stages. She am important of a stage and long name youth chaps. Adunani, Masagi, youth Hibasi, the Quenam Kut Hanaribish. Hibasigi stage, they are physically
mentally amadi spiritually amna sound oiba stage ni prithvi ge saknai ba great minds heroes icons mayam singsi mana hair sigi duration se youth ki stage da piramba toramba mayam singdugi adubune akoina singtha boina akoigi mayam na hoji saknai rabani haina khangdariba mayam singsi and this stage is very very important aduna ngasai gi Dr. Catherine Kingston haisina hingsana yamna kupchana youth ki matang da nainagi man hire me kari hageda I got if we could tap the potentials of the youth and influence them in a positive direction, art can be converted into heaven, unquote. Yamni important over. Aduna, Kaurba Kavi Kalidas, Wordsworth, even Rabindranath Tagore, many poets may amnasu. Youth ki, Pazapazara Magi Tauna, Magi Lingjen, Magi Tawhum Togo, Mayam Sing Toga, Iram Liva Mayam Sing. And youth are the pillars of the nation. They are the barometer of the society and a nerve center of humankind. How kiba? Okay, India is President Ubiramba Dr. APJ Abdul Kalam Sina. You tangaur me basi. You'd see high basti, Sidale basi, Mashing Yam basi, Indian fighting Guang. Other young India Harigasukami. Youth chap is very, very important. Aduna Magi ignited young minds, wings of fire, the indomitable spirit Simba, series of books, the mana, Naha everything in a good time, yam important way, yam significant way. Manakari Hagata, youth high city, Equasi. Wang Bataki Wakan Kanbatam with them, dream like dreams and the dreams and the dreams. Dreams transform into thoughts and the thoughts into action, and you will succeed at Lazarus. Yam Pazavane. Matis company, David company director, Weramba, Kimbu Jungnam, High. I got youth are very, very important. Youth without dreams are not youth. Dreams is very, very important. And history belongs to the dreamers. Friends, this 21st century has been declared as the knowledge century. Knowledge century ni haina hui khangnare 21st century. 21st century. In this 21st century, the most important resource will be the human resource. Adunani kalam amu harimedi. The most important resource is the ignited young mind on art, above the art and under the art in Hermes. Aduna, in this knowledge century, the currency of this 21st century will be the time. Time will be time will be the currency of the 21st century. In this knowledge era, education, I mean quality education, which incorporates human values, moral values, amadi spiritual values value of whom she your education when quality education has. That quality education will play a very, very important role because education is the main key to unlock the main gate to civilization and modernization. Laibal amagi pet, the pet of a country is now being shaped in a classroom. Classroom the same ba hogodo never ambigi magi pet tungdo oregodo mayam se. Adonani Nelson Mandela rightly said, Kari haram geda. I quote, education is the most important weapon that you can use to change the whole world. Unquote. Education is not kulai when sinaraga prithibis mamai chungodo. Even the French Revolution was based on the philosophy that pain is mightier than the short hair. French Revolution, my paki basi, kalamna thangdi hen kali have koi pauru malay day. Adu the base or bangthuk success we giveni haina. Hainari.
aduna apiki mau shetung yangagasu Abraham Lincoln yangagasu Lenin yangagasu Kwang Yu yangagasu loina maksi history sing nainabiyo anecdotes of great minds heroes icons sing nainabiyo they use education as the main weapon and we are important of education habits in this education system we teachers are also having a great role parents role legani oja singi role legani chhatra singi su role legado the relationship between teachers and thought is again most important chhatra ga oja gi marakta leinaba mari sine yamna important ois masigi matang da Subhamanand Chandrasekhar na America de leiba Nobel Prize from India masani America de citizen ongrena birth in a death of a star or Chandrasekhar limit puthogi Nobel Prize fangiba Chandrasekhar sina magi yam phajaba mongni tamjningai oba oja oibagi chhatra oibagi chhatra ga oja ga gi relationship tamjningai obsi Chandrasekhar gi mongda yam experience legi thingna gi ba magi chhatra ani khak lerme Lee and Yang oib maming se Lee and Yang Lee and Yang sina Chandrasekhar gi magi class hi lora matungda nongma yamna phajana lecture si piro matungda pungamagi lecture si piro matungda chhatra ani sina tangsilaga haibane sir wajani pibireba pungamagi lecture se akoi penjadre yaragadi odd time da waja ahangbu matamda Sundays and holidays da akoi laaga summer vacation da winter vacation akoi laaga kha henba knowledge pibiba yabra akoi laksigen hairu re Madhur Chandrasekhar sina saushine kari you should know you are a youth nakoi nahane naha haibisi value of a second khangadong aduna nakoi na aigi mafam da laari matam kya mangani aina ngasi lai base more than 2 hours journey da car thoroga lai ne baise aduga na university yore ne nakoi na hangala na chapata madu mangado matam mayam yong nakoi na taseng na aigi teaching sida khare hena pamboi ta aina la takne nakoi mafam hayu aina takne aduga class 1 ko ko ngai le ka chin nakoi angko hoture ne ek class 1 ko of time da oja maya meeting to mani khang de sa thamina bani khane rest to matan man ka chin na angko homin ne anga ni siga adu oja maya ne dong ne bi as masigi Chandrasekhar professor to ri so anga ngani sigi ta makta mo si mas pungo he ngore meeting yo su ya de khane je su ya de sa tho su ya de nong ne bi fu ko mayam changa but when this Lee and Yang were awarded Nobel Prize Nobel Prize period ne lautol yam na hoina adro mayam si ikai ra kai tare o ko de nan de gi nong no ri ba Chandrasekhar si anga ani si de ka thok ko er men Chandrasekhar masa se oja masa ma ke sahi kunthra suandra Nobel Prize phange anga ani san Nobel Prize phange that close relationship between the teachers and thought is very very important and Chandrasekhar si am phajana message for the youngsters for the students man science ki chhatra amo ebenena science da example pi to be a real scientist 3 things are very very important number 1 is simplicity number 2 is patience and number 3 is hard work simplicity patience and hard work are the 3 essential characters that a scientist should have yam phajamani ma gi yembiyo ba phaugi ba meri kuri degi Pasteur dagi Louis Pasteur gi Marconi dagi Thomas Alva Edison yembiyo loina mose science da nataba social science humanities film makers phaugi ba mayam sing nei na biyo haiba element ohum gi parameters se test to yarom even example oina Gautam Buddha se Buddha gaya gi khonglang makhong da mana khongai salaga phamba matam da wasak I hayaba karigumba aina khongrai chaliba Siddhartha aina khongai chaliba se masi amuk hana ai satu aroi provided that hariga karigumba aina enlighten phangdragadi ko saru polang oina shugumba Siddhartha haiba mioi ba mana khonglang makhong saru polang orga enlighten tan bada saru polang orga punchi loi he utken to da masi wasak e have adu enlighten phangbana hanbagi ma khongai sadu ki bani harin khangba yang kan mai ta Louis Pasteur Harris ai de science ke chhatra ne example science ro kare ne pir mani biong ta ngapi kan Louis Pasteur hai ba scientist afau se Louis Pasteur ri kon pir ge kano se John Kepler hai se afau ba laws of planetary motion puthogi bani pa se magi part se body se amamam lokthok matam na sina ba yad ba ga chap mane ya magi mamit se like se smile sum yang pa ba se mayek taruk taruk ma sung tholai ha
पाप या वाय मास लाइक पाप मम्मी सी याद है अरे कि मास हाउ तो चाम ngam जदरे मन कर माई अल्सर याम साथी अल्सर ले बना हाउ चांग ngam दे अरे कि अकोई टेबल चौकी द फमग लाइक पाप ngam जदे मन माई पाइल केस याम साथी अरे माई पार्ट से अमम सम सतो सम येंग मतम स्टेपल हुकिंग की टाइप को येंग मत पार्ट से अमते यादवा माने अदु मा मसामने करे है कि आई एम ए परफेक्ट पर्सन है अदना तुम मसु मादि सरपाइद तुम मग लाइक पार्ट सरपाइद तुम मग पादुरी ने बना नमित तारक पगी नमित चंगी बगी मम्मी मम्मी तो थवा मिसा उरपदगी ना नोंगान बसे नमित थोलपगी थवा मिसा उदबो मतम पाउसे मसी अहिंग चुपा मासी येंगदोरी ने स्टार मैम सिक्सी मूवमेंट से येंगदोरी सही कुंतरक हेन येंगे मासे अदगी फेसिकली ऑब्जर्व तौगिबदुदगी नेबा लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन हेन पुतोगरी अदो ngasi बाउ मा चुमी हेन अखोय मैम कपु सुंगम दे चुमी चुमी यामना पेशेंटली हार्ड वर्क तौगनी अदमाय तो ngasi many scientists like सी इन पिजर मिसिस मेरी कुरी पुटकेन तौजे जे आई लाइब्रेरी कॉपी हम त थंदरम के तो पापी हो सी तो पिसिंग ने मरोन साथ सन रोल मॉडल जबुला यार बन पी मसा मने सिको मेरी कुरी से अदना मेरी कुरी को हाई यंगसु पास्टर यंगसु कोइना मक्से हाइबा ngasi एलिमेंट अहुम से मसी तस तौगने सुबमनन चंद्रशेखर आइने यामना हेहे पॉलिसी मरम करिन हाइतारी मंगोंदे यामना फजा फजा वखलनो ले मान करी हरम गे वी साइंटिस्ट आर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स वी शुड नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी याम फजा कर जान ट्रूथ एंड ब्यूटी एस्थेटिक्स एंड मोटिवेशन ऑफ साइंस लाइक हम खले याम फाव लाइक हम ट्रूथ एंड ब्यूटी एस्थेटिक्स एंड मोटिवेशन ऑफ साइंस मसिद मान करी हन फंगो केदा अखोय खुदिमक से हिलारी तेंजिंगुमना हिमालय चिनोन यौन काबु ngamdre हाइने कपकद्रो राय कपकन कपपगी महुता हिमालय की कंचनजंगा हाइना लेब चिंगदोन दो अदिग मखोंगदरा अय नोंगालमदाय दिग लेपग ngairoi निमित थोलपगी फजरबा मस निमित की मसेखिना कंचनजंगा की मतोन पैरग लेब उनमा पै म्यामना थतोलपगी रिफ्लेक्शन दो अदिग नेशनल ब्यूटी दने कंचनजंगा फावरिसे मदुगी यामना फजरबा निमित की मसेखि मंगान थतोलपदो उनमा पै थतोलपदो करिगुम नंगना महाउ लोबंग मबा यू आर मोर देन हिलारी तेंजिंग याम फजे फजना सागला पै ताय माइ लाइक याम फजे अदना माने करि हगेदा अखोय मियो अखोय खुदिमना वी शुड नॉट फॉरगेट आवर मोरालिटी डिसिप्लिन ethics and aesthetics na science oiger su masi wakalon am loina sangsil pone am phajabane mai nangna kari gumba success or person amada appreciate tobanga maba you are more than that person harina am phajabane mai wai asuma mayam ni sagala pone mai lai mayam se pabi am mai tar anyway kidang tensil labada punchi sida success oige haiba targadi isane isabu thajab haiba si amna takka pai self confidence self realization is very very important yam important self consciousness adi self confidence masiga example si dane ba koi adugi da mukte ni swami vivekananda na harimi the history of mankind is the history of very very few people who had faith in themselves ai koi na ngasi prithvi sida sakna ya ba maming chalba mayam ama koi na singthari base masana masabu confidence laiba adu mangakne example amoin harabada professor CB Raman the first Nobel laureate of the whole Southeast Asia ki ahanba physics ki Nobel prize phangiba Raman masamukse masi kamu confidence laigeda nom Asutosh Mukherjee na vice chancellor Calcutta University sina magi publication mayam se matom to hona jaba masana matomtana oja yaudna matomtana hona jaba masana sajaba lupa chani jama khulai jina Nobel prize purkhiba adu mani pamne arek magi publication mayam sing payment garada Asutosh Mukherjee na noma dinner ma sapto hai adra mana dinner sida sapto sida man hai Asutosh Mukherjee na Raman I am very very proud of you you are the only son of our country our mother country to bring India in the scientific map of the world. What next harune? Nang malay badagi. Ekoi se, ekoi gilai bak se. Prithvi ki science ki arena da phidama phamne. Masidagi tawrangai makhata na kari lerige. Nangu bane. Mane kari heng sir. Adu maine pangtha da thaga pigan. Yengbiu. Ekoi gilai bak se da
Gurudev Rabindranath Tagore natra Nobel Prize fangre maana phangi besisu literature ne sir if you give me facilities for doing research work I shall bring you Nobel Prize within 5 years and commitment pi mo 1925 da hai gi adu 1930 da Nobel Prize pure ne asengba Raman effect pu to 1928 ki February ki tarikh 19 ahing nong ai da magi chhatra KS Krishnan gam ko ni pu to ko Raman effect secondary rehearsal anu sahi manga phande magi assistant amana diary da kari hani iramge da Raman ji masana masabu kayamu yamna thajege bu magi da mukta wajarak lebi magi nupi lok sundri su mana Nobel Prize phangba Nobel lecture pi ba Nobel Prize lo yahon gani na me thada tike ka me se jahaz ki matam dali aeroplane pai de jahaz satori ne Stockholm tan Sweden tan jahaz tike phangda ba ya hai me ki tarik taruk ta tike ka me taseng mari Nobel Prize de October thada lautho ko do ne hane ki sei si pir gani aru December ki tarik tara se da Nobel Prize pir ga tarama thoi ta Nobel lecture pi ga do ne adu October da lautho ko do lautho tringi me thada tike ka ai Nobel Prize lo se turi me asi confidence all confidence like adu mom se omane hauji Manipur ke context ta ko ni yengmo matam da we are very proud of being a Manipuri ai taseng na yam nong ai je ba mam de ai si khara optimistic khara oi gali hauji aina sum nai ne jabada mayam se loin khambira mo ngakani Manipur se kaman high power house of sport culture ki field da art ki field da Manipur se aduki matik wang international level work to bunga me prithvi ki kachin koya khuding mak te ki akoi ki Manipur se masak khangbi re akoi na mu analysis to as a student of science ki chhatra mo na akoi na hoji sin nai ne jabo matam da within the country and abroad akoi ki mete masa sing Manipuri masa sing na work to ri ke se koi ko lam lauri amna phajare ba hoji works kamu yamna phajare bu Baba Atomic Research Center da Tata Institute of Fundamental Research da Center for Celluloid and Molecular Biology da Physical Research Laboratory da DRDO da example khar pija bage wani Kate Indoor da Department of Atomic Energy Center da mayam sing sida ko Manipur masa sina law very important crewman service da flight ski adigi navy gi adigi even hydrology akoi nursing da akoi law data mayam sing ski analysis to matam da northern people especially from youngsters from the Manipur se aduki matik yam record phajare bhus abroad da Cincinnati University da medical hospital da akoi gi chhatra akoi gi a Dr. A Rohikanta akoi Manipur University ki biochemistry ki loi wa Bangalore ki PhD loriga hoji Cincinnati University da daiba man loriba biochemistry field da awang buthaki research story magi publication da phongi ben nature se chumnagi nature ki publication paper phongba da na magi paper si mamangi front cover da magi kanu photograph happy me magi kanu ki paper ki kanu da hoji graphical presentation aduga iroina editorial button nei na bai tar masila koi si haro manda magi biodata si lokshil laga akoina Manipur Association for the Promotion of Science da in the founder person working jab amma lai hausu chatari adugi through da akoina people science network publication ma phongune adu da akoina Manipur gi haugalakli ba biochemist ki scientist har tormas masakta e admain to da Manipuri masa hauji Australia da scientist or madagi Australia da hongraba Dr. Birendra Thopchom organic solar cell man lead tawri Baba Atomic Research Center da akoi gi Thawal gi Ragumani akoi gi chemistry department gi pass to givani he is the one of the best scientists in the chemistry division of Baba Atomic Research Center yan hanba Manipur gi ahanba fellow of National Academy of Science phangba Ragumani ahan na akoi satrani ma bu takpi gi ba koi ai koi yam peje yam nungai je ko aduna hauji India manungda or India gi wangda Ragumani gi maming loin khangne yam phajana work to re University of Science Bangalore da mayam smai to matang yam lai khre ko adigi awi ki Chandran mission thagapada thanga gi rakhu koina train koina moi sahi mas class 8 da thengne gi bani ki rakhu si awi ISRO gi first space scientist were ISRO rakhu si
ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯝꯕꯤꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯃꯥꯅ 12 ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯇꯝꯃꯤꯉꯩꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ IITs ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯥꯅꯅꯕꯒꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯈꯤ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯇꯣꯟ ꯍꯣꯠꯅꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯔꯘꯨꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯐꯕ ꯁꯥꯏꯟꯇꯤꯁ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯗꯤꯁꯇ ꯁꯥꯎꯠ ꯀꯣꯔꯤꯌꯥꯗ ꯃꯥꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯊꯪ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯋꯥꯛꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯏꯕ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯇ ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯃꯅꯥꯛꯀꯤꯗꯣ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛꯀꯤ ꯁꯥꯟꯇꯥ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯐꯤꯒꯔ ꯑꯣꯏꯔꯦ Tata Institute of Fundamental Research da animak Santana ihan hana best thesis award oina phangi adu mathangda Chandrakanta Pishungi ko wada sama Oriental College chemistry wada sama gi masanu pa ko train to ba Jagadish Chandra Bose talent search than ma one of the best scholar oye moji the effort da best thesis award phanga German postdoc chalo khalaga wi mohali de sumain to da gi America side US tamu Switzerland hone tori work Maryland University da adege Manohar Mayum Jainta Khagempalli gi moine hoi tor ba Sheffield University la ba Wrangler award ni ba samoksi world class ki mathematician smai do ko na prithvi ki mafam khudi mak da whole globe sida account ayam hangjil e ko gi ite ma sa sing sida hari sai ne pije example krese science culture ke pije be wani sumaina social science da humanities da ato discipline da su engineering da su mayam ma hoi si sai regle aduna akhoi it is time now Manipur is holda awang bathaki research center am thamda ka oi nupi singi women scientists ki science haitars women scientists ki forum link ba dakar oi manade we have enough talents phajana level aduna sai panbi god maina education hai bisi phajana koina masida shengna mai oi phom thokpa lei phom thokpa infrastructure aduga heroine number si policy matter phajala aduga loina sengna toba satra gi oro ozagi oro administration gi oro masina sengba education gi mamidu tahanba ngam targati koi si fajana change ma la ane adu tar de koi manipur si koi na sports na te culture na te in every discipline da koi systematic success ho gene film gi field da culture gi field da hoi bangkalation international award ma am phungai we have enough resources biodiversity resources ekoi ga hoi asengmal lan krai na le ngasi thibu matam oire ekoi na puthoi phau khara hawai jamai khara alu khara sina koi asengmal lan di oiroi ekoi gi ching da tam da pat da turen da le ba si diversity mayam se khut thab gi matam oire green goals blue goals mayam am tar ga le ekoi gi post mayam sing se mina pirate tore concern department sing si akoi citizen akoi kunek yam sincere ba ka oi maram da akoi maman yam lo orchid mayam mo phone gere ba pirate to hriba medicinal plant mayam mo phone gere ba Smilex komambi harisi huge amount of Smilex masi trucks and the trucks hondo khre mapan akoi gi kekru hai na akoi sana seng kekru se professor SK Jaina central drug research institute Lucknow da man patent law anti fertility compound patent lo thukre adigi amo akoi sida akoi uchan man be hena horiba Texas bekata se masi professor Bani and his group in the United States da makoi na Nepal akoi siga chamanan Himalayan bale or Nepal phangre Nepal gi chara purga moina asum thare tissue culture ga millions of saplings semaga tharga madu sawhalaga madigi maku segai yeng matamda anti cancer phangem Texas Texol herisi hariba Texol to huge numbers of Texas bekata Manipur da hori notes and hori da koi mapu oi bungam dre mi mapu oi gre ko yaside ki Texol koi sumu yaro akoi singu su loyalty se professor Bani ka duri madugi Texol dugi through da they are earning billions of dollars per year tali hariya aruga best medicine award in United States the professor Bani and his group the pire akoi ne icham jam na koi chingi food medicine re ba lai bungong se masi hogi YouTube China gi YouTube nupi masa se bifang hol kare man Nobel prize lo re se compound isolate tore madone anti malaria ore me sigum ba mayam amma koi tar ga lai re ching da man da ari ture na pata koi gi ising da hoba mayam su lai re kana kanra mayam koi madu belu oi udre aseng ballan he kari no se khangre matama ban one international conference ta Professor P. Senjina, Nigeria, Masamagi UK, aduga United Nations Environment Program, scientist weba. Mas in Nigeria based, when is international conference again. Hotel Tan, Halakosida, I give Langman man pop up some tire. Man Dr. Rajmon, you are very, very lucky.
You are standing on green golds, green diamonds. Moina khangeba mapangi jin hunter kamu ne moji animal hunter ge plant hunter jin hunter ba kangu dune moji moi loin khangeba notes and prithvi ki karam jaga re kari ki tungi loin khangba kangu ne mane kari hage bu you go to your Manipur and northern region, try to touch all
कुसुअना हाइनिंगाई लेतन थागत पदु फोटोक्चरी थौंगे मखा चथजरक पसिदी